Chapter 22 정보 문화 처방전을 가지고 약국에 가면 약사가 처방전에 적힌 약을 조제해주고 복용 방법을 알려줍니다. 약사가 주는 약 봉투에는 환자의 이름과 나이, 약의 명칭과 복용법, 주의사항, 그리고 약사와 약국에 대한 정보 등이 적혀 있습니다. 간단한 의약품은 의사의 처방전이 없어도 약국에서 직접 구입할 수 있습니다. अस्पतालले तोकेको औषधि फार्मेसीबाटै खरिद गर्नुपर्छ। यदि तपाई आफ्नो प्रिस्क्रिप्सनको साथ फार्मेसीमा जानुहुन्छ भने फार्मासिस्टले प्रिस्क्रिप्सनमा औषधि वितरण गर्नेछ र तपाईलाई कसरी लिने भनेर बताउनेछ। फार्मासिस्टले दिएको औषधि खाममा बिरामीको नाम र उमेर, औषधिको नाम, यसलाई कसरी लिने, सावधानी र फार्मासिस्ट र फार्मेसीको बारेमा जानकारी हुन्छ। डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना नै फार्मेसीबाट सोझै साधारण औषधि खरिद गर्न सकिन्छ। 약을 사고 싶은데 약국이 문을 닫았으면 어떻게 해야 할까요? 이때는 휴일지킴이 약국 사이트 fs://www 파엄 114 5 KR를 찾아보면 됩니다. 늦은 밤에 문을 여는 약국이나 휴일이나 주말에도 문을 여는 약국을 지역별, 시간대별로 손쉽게 검색할 수 있습니다. यदि म औषधि किन्न चाहन्छु तर फार्मेसी बन्द छ भने मैले के गर्नुपर्छ? यस मामलामा तपाई छुट्टी फार्मेसी वेबसाइट फार्म 114 को लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सजिलै फार्मेसीहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ जुन रातमा ढिलो खुल्छ वा छुट्टी वा सप्ताहान्तमा क्षेत्र र दिनको समयद्वारा खुला हुन्छ। 안전상비의약품은 편의점에서도 판매합니다. 편의점에서 판매하는 약은 가벼운 증상에 사용할 수 있는 약으로 의사의 처방전 없이 살 수 있습니다. 편의점에서 살 수 있는 약은 아래와 같습니다. ओभर द काउन्टर औषधिहरू सुविधा स्टोरहरूमा पनि बेचिन्छ। सुविधा स्टोरहरूमा बेचिएका औषधिहरू हुन् जुन हल्का लक्षणहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना खरिद गर्न सकिन्छ। निम्न औषधिहरू सुविधा स्टोरहरूमा खरिद गर्न सकिन्छ।